Is watching us right now. Amazina maita ADB the entertainer of course uri ahenyine Apex TV the online TV station omwese ni Uganda of course nazo kuforinga mkutiti ya burijo that's Facebook, Twitter, YouTube hamwe na Instagram of course kufuna information yone tukwantu kuletera tukavaringa events tukavaringa interviews as mwana zimwe of course na buchimwe chona information iko ne kwata abeshongozi ningashiba celeb of course nzabantu tukuletera ahenyine Apex TV ni nsiba byo mwena otwe not following of course not liking and not commenting na buchimwe chona ni cyangwa cyo gukora na mweyongere kuchiforinga kuchitera mpaka right now nyina ho mwesho gusimba mwita Emily of course nakona tugambira no wanka hi akishongora biha akakora biha nabuchimuchona ahenyini Apex TV the online TV station omwese ni Uganda na kwakira munywana wanje nanye nashemera rokushanga yongera hira kazobanzora musiya bari mbature right now abantu abinene batureba nimbara musomo izina rya Yesu ntumukama simwe nimbakunda munonga banyita Emily Kakuri ndinzarwa ya Nyakabungo muri Buyanja Rukunjiri imbera Kampala nyeshongore byeshongoro bya gospel kusinga na satura ni nyeshongora mu bwarumwe Emily Kakuri akishongore byeshongo kabihana ebyeshongore namwe babanze kumanyiraho ngeshongore cyeshongoro kibakweta tugende tusime ecyeshongore cyo kirukoma munonga nabakiterera kimwe munonga ma TV zigona tugende tusime tutanshira ryaho tugende tusime tweshongorere mukachiturebe mwije tugende tusime mukamanya muhanga mwije tugende tusime mukama kiruhura mwije tugende tusime mukamanya muhanga mwije tugende tusime mukama kiruhura omiziki wamara mubwire bukwingana ki sofa nimbara umwaka gumwe akubana ubwo ntangiye kuba serious kikishongo kimazura umwaka gumwe n'icweka konka nkacyoza nabanza nakireka no ntandikire kukipromotinga kutandikana no gumwaka ko kubanza Emily Kakuri nobo ya upcoming ningo muntu ori established wo kumayangu amazire bwire buringwa no yebaranka hiwe right now kigambo upcoming by the think acingaga omuntu wena nari hino kwa kuba nakitera umuntu omungereyeye obora upcoming obora legend so long as ikintu cyo gukora no kika kasamu no kimanya ningira tinda upcoming arugendo runduhorosha hezi mweno yereba nka ahansi hagati ya mutwe ningayi ndirwa gati but with time nyendanye yongere yo misho ekintu cyo gukora no umuntu kwinspire kugira ngo ukikore uti ngo no ukikora amazima gargo nyoni njanyo nkanye ninyikiririzamo ninkundo kwikiririzamo hina abantu nko ninyikiririzamo konkana muno bwiro bwinji nyoni nyikiririzamo so tari umuntu wene ukuje uti nyonka rebera ryo kugira ngo ukore music na neki kandi ahubwo nywe nko umuntu narebere ho nayishongora sacura munonga konka nawe nywe kunkwereba nanye ninjira ninyendo kusingayo niyo kusingayo imizi yona ninyendo kusingayo no singana no gumuntu wabe no reberaho nafitina so kwargire hwaho so fani binchi challenges zo washangira music yo wire bwo maziremo challenges zinshangire na muno nkimwe ba TV presenters ba radio presenters social media obwiro bwinji yo kubire ne twatira mwe katwikirizamo tutokubenta shango buzubu bwena ekindi nkoko kumanya ebintu byakasente music inetaga sente konko mwe no shango tine sente no nda gukora video oine cyeshongo no nda kukikora audio to ine zo kuzo mu studio ezo challenges nizo tukushango music konka hasigara tariho buzobona music ebishongo biri wayishongera apart from that cyo watugambira Yesu no amani twishongore muturebe Yesu no amani ruhanga wanje no basa byagumani kusima utendereza buri murungi Yesu no amani ruhanga wanje no basa byagumani kusima utendereza buri murungi. Thank you so much. Of course, yahinyina Apex TV the online TV station umwese Uganda corona ya camera. Of course nanye ADB the entertainer throwing game kutina gambira yona. Of course kufuna information yona. Tudinto yongera na Emily Kakuri. Mpora turino tugambira cyinshi tambura cyane bucimwe cyona. So Emily, no funanka iyi information story yo kwandika ibyishongoro bya byo kuhandika. Ebyeshongoro nimbifuna kurugira
mwene nkahati no kimangu Yesu no wainamani buri kimwe cyone cyo kuzakora no rangu Yesu no wainamani oba abantu bakwanga oba abantu bakucyawa ensi no byo kwangeta konko ine Yesu no ryo wamani so nimba ningezo kumanyisa abantu kugira ngo na wabotine mani manyanti Yesu no wamani na bibasabyona no twino ishongorera nkahi umuntu bara Kampala nkahi nyine nyowe ni nyeshongorera gukusinga Kampala imbara ntontankiye kwijamu konka nyenda nayo kugikwasa kugifunza munonga emotion ngozi around you kucyo ni no na kitera around you wahuriye from Kampala kugira ngo mbamuhura no hankogo omu western omuntu onkumanya Kampala oba kukira kutera Emily Kikazi no inspiring abukamwe na Emily either way that lady is good era na ni mukunda munonga kandi omuntu okuhabura music n'omuntu takwepaka akitwiremu na akiterera kimwe konka mazima n'omuntu murungi she's good watugambira ho nguno ishonga sacyura hamwe na gospel kawagumano he ubwa sacyura bwonka ubwa sacyura n'ikika ko tabukwata akasacyura kishonga kuna etire before ukakatera wahe ukoze gospel ninga before anza tugende tusime nije nataho sacyure John yanwogo obo kibwankore byona nibishango muryogu mukama webare ni wagu unasimire ni murebe ninkamatega nkore obo kibwankore byona nibishango muryogu mukama webare bore city ukano mayise cyaho nkani nyeshongora mwenka muno umuntu waiza kufuna omushije no basa kufuna omushije ojoto nuwogu bantu mwe abanyabuzare abanyamukago nuwogo nsimire ninkobwo kibwankore ninkamatega nkore mwenka ni mpano omushije right now umuntu ujari yichinche kuwana umuntu banzo mpane muturebe katugame kujya ninye katujye nyowe none kababonera cyojo cyanjye pulo nchimarecho yes of course ya nyine Apex TV the online TV station tugende tugumisa mpona na Emily Kakuri na tugambira kintu kitambura kita so projects 2019 haro projects nkihana neha 2019 nkozere cyishongoro kimwe nkoze inkakora video ya Yesu no amani nije nakorayo ODM ya nyine Yesu wanje Stan no biha nayihayo mu promoting music natambura ho mu western nageza ho kake kandi yo nza gukora ronje ku 12 ebiro mushanje ndiyo nza kugikorera kuna matata nasa na Kampala reba mu camera right now bete bona bantu mwaba kukunda cyeshongoro cyatugende tsima kubane nkira kuri abantu mwena no mukikunda wabo ine cyo kusimira wabo ine bizibo byorabiremu mazimo ine kusimara hanga mwene jo nkwase be part of me mwije mu nkwase mazima akasente nkache jeno no mutwaro VIP mutwaro 2 tebe mutwaro 20 nkahe nyini akuna matata nansana Kampala ashatu na kimwe tuza kuba turi Nyakabungo mu cyaha owitu ahacharo so far bakugira ngo niyo music director around yo Western Uganda ntisho cyo kugira utinyoke kintu ekina n'ekintu kingwe na kuhindura music ya Western ninga cyo kugira ngo no basa kongeramo katugame bakugira ngo niyo mukuru kure kwembera music yo Western Uganda ikintu cyo kugira utinyimba sa kongeramo ekino kubanzaho mazuma abana ba Western nabamanya music bine music murungi konka music wabo tubari kumutera no zanka TV za Kampala ronka abantu bakura bunagire no kumanya ubwenye kiri muto bari kweshongora konko shanke cyishongoro kibataka kiteraga nkabukede bataka kiteraga nka TV yona icyo kintu cyo no kubanza kugwanisa muri ukabeno ndango ba playing music yawe but playing no byakubiriya story no of course tinkwamya ngo omuntu naza kwate cyeshongoro cyeye akitere akikorere video kiriye cya story ngaha mazima waje no kunda Emily nimukunda mu abo nchiza kunda abantu bano ngo utaro music ya story narimba kunda kandi bingi bona mukunda let's say nikunda MZDek n'umujo n'umwana nahatandikire kunkanura wangu nayishongoraje ninkunda yo n'abana bingi omuntu wakubana kwitaga right now tukuhendera nakufunda ka platforms zihana India Facebook Instagram YouTube
ho nandi Amerika kuri waza ukandonda nombone byeshongoro byanje byona biriyo enamba zanje ziriho nabagenda hati mbasagara kandi it's fine tine shonga so enamba yanje ni 0756 647175 no nchoma ko mucyayina mpora ubundi bakagifuna 0 nkaga nina nishanje nemwe nishanje nitano right na kuza kuhabura umushunguzi right na uri na tanka kwishongora ni kintu cyo wakubasa kumuhabura ekino kumuhabura abanza yikirizemo kandi kindi agikunde munonga ko kunda munonga byeshongoro byawe no basa no hikahuta kusubira umwe nutakubasa no kwikirizamo konka kandi ushanga EDB na kwikirizamo ikintu cyo kikuyamba munonga kandi yaza kutandika abe mwene hine na uko yemerire akwa music nayo te yangu hi nenda mwaka sente kinji nenda mu ibintu byinji kuko kukimanya so abanza yeteka abone kugitahamo ataka gitahire mu kuko wajigamba like ya ahitebekana sata abanza zo gukora sente abanza zo kwinvestinga akora no of course era ine kutama ina ka sente tine kangambire abantu ba Uganda tubakiyamba tine norahurire munango ine kaka audio nango ine ka demo akajya twankwe sente ugendo zo mu studio so niyo ine kubanzo ine ka sente kawe mwene era taraze kwija mu akesiga munaza kwija zo mu studio ayeshongore abure kushashura no ine kuteka mu kasente ka promotion mwene ine kuba ine mu kasente apart from kugira ngo music tugitire nkarubaju right now I know uri umucara umuntu uri na watching akakwega hoci iyo nkomuntu just music tugitire nkarubaju akakwega hoci cyo kugira unyonkechi ushime kucega ahari akucega nyo Amerika kuri hati nyowe ndiyo muntu urukunda business oyiheho music waba uriyo mukazo riyoko oyine kunda gukora gambo rukubarewe waba uriyo mukazo riyoko nonde baninga nompurikiza ninga no following Amerika kuri kundo gukora ukundo gukora yaba no murimo ki yaba no guza makara yaba no guza ki so long as you get money utagaye mirimo utagaye utinyo celeb ninye shongora tinku basa bakuza kunshanga ni nguzemero nyine restaurant n'abankora bata so echo nicho bine kubanza bayiga thank you so much. Her name is Emily Kakule, of course nyina ha nyina Apex TV, the online TV station umwese ni Uganda, of course naza kuforinga mukutiti ya bridge, of course wana ndakufuna information yona eyo kwetaga your last words to your people abarimba kureba right now echo kwenda kubahereza cyo nanku kwasa kufuna no kufuna abantu banje nimba kunda munonga abakwenda ku followinga just Google Emily Kakule, you get all my songs noza kufuna byone bintu ebindu kukore bindi business zanjera nza kubazira hano kutono nza kuze binkore bindi bantu mwije mu mpagiri nimba kunda munonga waba nonkunda nikunda nyona barukunyanga nimba kunda kandi cyameta habarukunyanga Ruhanga bampero mugisha mwebara abantu ba Apex TV MCDB mwebare abantu ba Ergon Studios, thank you so much, God bless you, I love you so much. Banai nakapera kitishungu cha uchona nakubatera ukanyine Yesu wanje stanombi Yesu ari murungi Yesu no basabyona ukanshanga akasasiro wandeto mu bantu ukanshanga nshobirwe wampereza buri kimwe sare yaryo mugumba ukamuhereza umwana yone cyenyaje cyamutanaka Yesu wanje ari murungi yagumani kusima hai. Hey, thank you so much. Of course, her name is Emily Kakule hamwe na EDB the entertainer, of course. Conrad camera, of course, nwana tuletere byona. Tufuranga mukutisi ya bridge, that's Facebook, Twitter, YouTube, hamwe na Instagram, hamwe na EDB the entertainer. Have a good time. Bye bye.